Evropa osebno. Februarja sem obiskala drugo največje lombardijsko mesto Breša, ki bi ga lahko po številu prebivalcev primerjali z Ljubljano, po mestnem utripu pa se je zdela Breša veliko bolj zaspana kot naše glavno mesto. Industrijsko središče v pokrajini Lombardija je privlačno okolje za delavce, a navsezadnje se stanovanjsko krizo in krizo zaposlovanja srečujejo tudi tam. To sem spoznala v pogovoru s 3 študentkami, ki sem jih srečala po predavanjih. Io sono Sofia. Sono Michela. Sono Alessia e studio qua a Brescia all'Università Cattolica. Alessia, Michela in Sofia so stare 22 in 23 let. Po koncu predavanj tisti dan, ko se je že znočilo, so se še malce pogovarjale pred fakulteto. Bile so razposajene in glasne, mislila sem si, da imajo za seboj uspešen dan, zato sem pristopila in jih nagovorila. Ujela sem jih ravno po odpisanih izpitih in pred aperitivom. Z veseljem so se odzvale povabilu na pogovor, kar na ulici so govorile o tem, kako živijo. Qua in Italia è già un po' più, ormai non è bellissima la situazione. Almeno io preferirei rimanere qua in Italia perché comunque c'è l'Italia, è un paese stupendo. Alessia poudarja, da je zadnje čase za mlade kar težko obdobje, saj je po študiju v Italiji zelo težko najti ustrezno službo. Tudi sama bo kmalu iskala zaposlitev, razlaga, da je po srednji šoli opravljala delo blagajničarke pa natakarice, zdaj pa se spogleduje s tujinom, saj na obzorju ni primerne zaposlitve za njeno izobrazbo. Vsekakor pa bi rada živela v Italiji. Posso parlare come con la mia esperienza all'estero in Germania, devo dire che c'è molto più agevolazioni per noi giovani. Michela se je odločila za 2 sobotni leti in tako med drugim preverila trg dela v tujini, tudi v Nemčiji. Pravi, da je tam veliko bolje poskrbljeno za zaposlene, plače so višje v primerjavi z Italijo, kjer je do zdaj opravljala dela, ki so bila bolj vezana na videz kot na znanje. Poudarja tudi izkušnjo s strežbo, ki jo opisuje kot izkoriščevalsko, s plačilom 6 evrov na uro. Quindi pochi lavori che ho potuto provare sono sempre stati legati magari alla mia immagine. Ho provato a fare la cameriera, mai più. Brutta esperienza, sfruttatissima, ti pagano 6 euro all'ora. Poleg tega vse 3 pravijo, da je pri njih težava tudi to, da imajo podjetja pred zaposlitvijo neko pripravniško dobo za morebitnega sodelavca, kar pomeni mizerno plačilo. Od 400 do 800 evrov na mesec, kar je nezaslišano, saj se s tem denarjem ne da preživeti. In cui c'è gente che prende 400-800 euro al mese, cioè è una cosa fuori di testa. Mladim je torej težko začeti življenje na svojem. Prav te dni je italijanski statistični urad Istat v javnost poslal podatke, da 2 od 3 mlajših od 34 let še živita pri starših. Zato gre kriviti visoko brezposelnost in slabe pogoje zaposlovanja. Za mlade je na voljo kar polovica vseh pogodb za določen čas in velik del tako imenovanih neprostovoljnih pogodb za krajši delovni čas. To podarjuje tudi Sofia. Però è molto difficile, anche perché non avendo magari esperienze lavorative pregresse. Zelo težko je najti službo brez delovnih izkušenj. Kot študent namreč opravljaš kakšna bolj nezahtevna, nepomembna dela. Zato je po študiju težko dobiti že takoj primerno dostojno plačo. Tako da se ponavadi znajdemo s kakšnimi pogodbami za določen čas, s plačo od 800 do 1200 evrov. Skratka, to je denar, s katerim je težko preživeti v mestu, plačevati najemnino in stroške. Ed è veramente difficile poi vivere in città, pagare un affitto e tutte le spese annesse. In preprosto živeti. Michela dodaja, da je jasno, kakšno je stanje dela v Italiji, zato bi morali biti mladi glasnejši in se zavzemati za svoje pravice. Sì, bisognerebbe agire come persone, non siamo conosciuti come un paese che parliamo molto, ci lamentiamo, ma di per sé non andiamo mai per strada a manifestare la nostra rabbia. Italijani veliko govorimo, smo zelo glasni, ampak se ne povežemo, ko bi morali kaj doseči. Morda bi se morali zgledovati po Francozih, pri katerih se nestrinjanja z določenimi odločitvami vladajočih hitro opazijo in zaokrožijo po svetu. Nam mladim se zdi, da nas odločevalci ne slišijo, ampak saj nas ne morejo, če se ne znamo organizirati in izraziti vse tiste jeze, ki jo imamo v sebi. Ci passa per tutto il tempo, no? V pogovoru se čuti nevolja, ko razlagajo o svojih možnostih. Slabe, podplačane službe so tako že stalnica za tiste, ki se šele pojavljajo na trgu dela. Poleg tega, če želiš delati, moraš
najbrž nekje tudi bivati in stanovanja v mestu so mladim precej nedostopna, razlaga Alessia, ki se je morala prav zaradi visokih cen izseliti iz Bresce. Sia i prezzi degli affitti che anche ad acquistare una casa sono aumentati del doppio praticamente. Živela sem v najemniškem stanovanju, potem pa so lastniki z nami prekinili pogodbo. S kolegi smo želeli najti stanovanje v središču mesta, ampak v zadnjem letu so se najemnine drastično dvignile. Mislim, da so se celo podvojile. Zato sem se bila prisiljena odseliti nekoliko bolj ven iz mesta. To je še vedno Brescia, ampak imam zdaj s prevozom do fakultete 20 minut. Prej sem hodila peš. Bisogna cercare un po' più all'esterno, un po' più fuori dal centro. Michela, ki živi v mestu, si sobo deli s sostanovalko, živi 5 minut peš od fakultete, za najemnino plača 350 € na mesec, pri temi pomagajo starši. To je soba z 2 ležiščema, če imaš svojo sobo, ta stane 460 €, brez vključenih stroškov. Miei coinquilini, ho altri 2 coinquilini che hanno una stanza singola e loro spendono 460 € al mese solo per la stanza. Sofia bi si želela živeti bližje, zdaj ima uro vožnje do fakultete. Io sto cercando un appartamento perché Iščem stanovanje, ker se je naporno vsak dan voziti na predavanja. Sem tudi pri koncu študija in bom morala začeti pisati diplomo. Zato bi se rada osredotočila na študij in si ob tem našla delo za polovični delovni čas, kar je lažje tu v mestu kot zunaj. Ampak nimam več veliko upanja, da mi bo uspelo. Enosobnih stanovanj tu v Bresci skoraj da ni. Če pa so, je cena najema tam 650 €, lahko tudi 750, 800 €. 550, 650, ma è molto facile trovarli anche a 750, 800 €. Alessia poudarja, da je glede na plače to resnično visoka cena najema, ki si ga tudi številni zaposleni, ne samo študentje, ne morejo privoščiti. Riguardo ai nostri stipendi in Italia, per noi è tanto, magari. Glede na to, kakšne so plače v Italiji, je to res veliko. Sploh, če jih primerjamo s plačami v Nemčiji. Pri nas se povprečna plača giblje od 1000 do 1500 €, kjer je 1500 € že kar dobra plača. Ravno kar sem se vrnila iz Nemčije, tam sem spoznala nekaj mladih, ki so me vprašali, kakšne so italijanske plače. Ko sem jim povedala, so me vsi začudeno pogledali. Dejali so, da se šalim, da je nemogoče, da imamo tako nizke plače. Pri njih je namreč že 2000 € neto malo. Nekoliko mi je bilo sram, da je tako, ampak nimam kaj, to je resnica. Pri nas ne moremo ničesar privarčevati. Mi sono sentita un po' imbarazzata a dovervi dire che insomma abbiamo questo livello di stipendi, ma è così. Čeprav so vse 3 študentke iz Bresce, Alessia, Sofia in Michela, nekoliko črnoglede glede svoje bližnje prihodnosti v Italiji, pa vseeno poudarjajo, da jim je tam lepo živeti. Da vsekakor še vedno ne živijo slabo, Italija ima dobro hrano in je lepa, dodaja Sofia. O Bresci pa pravi, da je super prostor za mlade, veliko je dogodkov, kjer se lahko srečujejo. Tudi fakultete so dobre. Če bi vedela, da zanjo tam obstaja možnost, bi si vsekakor želela ostati v Italiji, v Bresci. Se avessi la certezza che ci fosse un lavoro subito dopo gli studi, io non metterei mai in dubbio di continuare a vivere tutta la mia vita qua in Italia. In generale la gente è molto cordiale, comunque Ljudje so tudi zelo vljudni, Italijani smo zelo topli ljudje. Ko sem bila v Nemčiji, sem pogrešala to toplino, pa tudi aperitive, te tipične italijanske stvari. Lepo je iti zvečer ven s prijatelji, spoznavati nove ljudi, hrana je tudi super, pa vreme. Name zelo vpliva vreme in če bi se morala vsak dan zbujati v sivino, v dež, v mraz, bi se slabše počutila. V Italiji pa je to super. Qua un po' si sta meglio, almeno anche con l'umore così, ti svegli, c'è un po' di sole, fa un po' più caldo. Mladi v Italiji so torej v precepu, ostati v prijetnem okolju, a z nižjo plačo in morda slabšimi pogoji bivanja, ali iti po izkušnje v tujino, dobro zaslužiti in se potem z določenimi kompetencami vrniti nazaj. Vse razmišljajo, da si navsezadnje v tujini vedno tujec in vprašanje je, ali bi imele enake pogoje, plačilo kot domačini. Doma jim je lepo, a jim je tudi jasno, da bodo morale sprejeti tudi kakšen kompromis, če želijo ostati v Italiji. Najprej bodo dokončale študij jezikov,
držav, potem pa se bodo odločale naprej, pravijo 3 italijanske študentke, Alessia, Sofia in Michela, ki so bile danes gostje Evrope osebno in so po pogovoru že hitele naprej omenjeni aperitiv. Aperitivo e poi casa. Io non lo so, se scoprirò. Aperitivo anche lei. Beh, buon aperitivo e buon proseguimento dei studi e spero che troverete un posto nel mondo. Da qualche parte, dai. Grazie mille. Grazie mille. Vsebina je del projekta I Know EU. Tu EU 2024, ki ga sofinancira Evropska unija.